Za 19. dan Ramazana mama i ja smo pravile bosanski lanac. Tokom Ramazana trudimo se da pravimo hranjiva i domaća jela i iako sam i sama velik ljubitelj internacionalne kuhnje, nekako volim da za Ramazan pravimo što više domaćih bosanskih jela, da se održi taj duh tradicije u kući, a i da se dobro najedemo. U naš bosanski lonac idu juneća rebra, krompir izrezan na ove krupne kriške, mrkva, crvena paprika, paradajz, gljive, malo luka i komad mladog kupsa. Od začina stavljamo masnovo ulje, so, vegetu, biber, ali u zrnu i listove lovora koji ovim jelima zaista daju poseban šmek. Meso možete staviti sirovo, a možete ga kao i mi pripremiti par sati ili noć prije tako što ćete ga skuhati u predsloncu sa začinima. Na taj način će se vrijeme pečenja skratiti, a i meso će biti puno mekše, a iskreno i ukusnije. Opet kažem, to apsolutno ne morate da radite, mi smo to uradili sinoć jer smo danas imali puno obaveza pa da ne okasnimo sa iftarom. Vjerujte mi da kada se sada sjetim da ovo kao dijete nisam voljela da jedem, sve bih plakala što sam ja to propustila. Tako da ću sada, hvala dragom Bogu, sretna i prezadovoljna večerašnjim iftarom ovdje završiti ovaj video, a vama od srca zaželjeti sretan i hajrl post i sutra.